कोरोना भाइरस या महामारी कारण यसले गणेश पूजा साधारण किसिम कोचाएको गुदु दस यसले मट्याङ ह्यागु पेनु खुनु गणेश पूजा जुइगु चलन कथ शुक्रबार गुलागा पञ्चमी खुनु गणेश पूजा जुगु ख गणेश पूजा अन्तर्गत यलया पि गुम गणेश या जक पूजा जुगु खसा समिति पाखे निम व नियाम जक गणेश पूजा बोटिका आगु ख खुशी मट्यापाका आगु इखा लखुत्वाया व्यवस्थापने गणेश पूजा जुगु ख